Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number, pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Skills Meghalaya. Kalat sengkam ya kisamla. Northeast Institute of Professional Studies Haribhoi. Habas kem kalawai kikun samla. Skemro kejala. Hadin ka jingpan sa priang jong gawai ka YouTube channel ya gawai ka video kabala ring ha ka sinong Maulongkhong Haribhoi District. Kabala don ka jingkran baong. Baki nong sinong jong ka sinong Maulongkhong kidai ki ring tu ya ka boarding electric. Kabala ya la katto ka nesngi. Bat ka bau try jong ka YouTube channel wala weng no hadin katto ka nesngi bola depan mi. Nagaliang jong kinong ilam sinong jong sinong Maulongkhong ki bakentup ya u secretary sinong uba basan nong bet baru ba i lalu kilami syakmat ban penrem ya kini kejing pen sapriang ya ke video klaim depan jing bet bat klaim detip tikena bat kila dawa ru nau try jong ke YouTube channel ban ai jing pensai halor kini ke kam bat lada umla ban ai jing pensai nagaliang jong sinong kin sale ya ke ek ban kam persya ya ke YouTube channel susu ulong ru balada don ki bakum kita kinong sinong ki ring tu ya ke like kidi benlek register no ilade kanang makakam kanyai bet jairenti hadin bangelayo ya kapan syong berkat kam bidi pan kanika benta kapa nakaliang jong kanika channel kapan mi hakbidi nakaliang jong ika sinong Maulongkhong ba ki pai pa nong sinong Maulongkhong ki ong bagi de nong tu like de nakaliang jong ika si komiti sinong didap da kamesim gojing studio hakbidi bar kata benta de nakaliang jong ika si komiti sinong election ya karai ba ya kanika channel kapa penmi hakabide baka sinong gojungi pa kide banawan ban ai jingshai hakabide baka ta jingtu like nakaliang jong kipat ba nang sinong jong sinong Maulongkhong di adin bangaliyo ban page ya kanika channel ngalapun USDO marmar SDO jong kami CL ba nakaliang jong ulong ba nakaliang jongi ka office nginam don benta ban ai ya kubor hakabide bantat ya kipai pa nong sinong di nakaliang jongi ka office lada don kano kaba nakaliang jongi kipai pa ki customer ki ba ya deilang bat ka MECL ni don hi ka jing ya ai jingtip ya kinong ilam jong ka sinong te hakabide bagani ka channel nakaliang jong akum SEO ru nganam din jingtip te hadin bag nakaliang jong ST committee sinong election parkhat kam kerki hakabide bagani ka benta ni langsung udai ya kanika channel kaba penmi ya kata jing like ba sinong ba kanika ai jing sai hapo ala da kimla ban ai jing sai nakaliang jongi ka sinong ngine ai hakabide ba kanika channel kata kalong ba nakarai jong ka sinong ban hadin ba nakalika channel kala penmi ya kata jing like nakaliang jong pa sinong ban hadin pangilawat yang ya kanika channel kadit no ya kanika benta ya kaba nakaliang jongi kenang nangilam jong sinong lagi atatin ba ya katon lesti gitu kiba simkau ban pentat penjak burung ya ka sinong jongi benta nakaliang jong musketri jong sinong Maulongkhong karpat ba ya new try jong ni channel ba uno ai jing sai apo kasitayo long mumta nakaliang jongi sinong in simpat akaway ka benta banle ngani channel but nakaliang jongi ka sinong ro nginom kubur pat ya ki pai pa nong sinong kiba jumlin ya ka bantu ya ke like nakaliang jongi ka komiti sinong ni sai kentu ya ki pa kidai kino ki bompat register hak bidai bakal like pa kidai ban register no ya ka like ki jongki kenang ba nakaliang jonga office ru kenang ya ka ban penyat baik ya irenti hak bidai bakal ka like de nakaliang jongi komiti sinong ya ngilisat ya keren ru ya ki basa pending ya ke bill ya ka outstanding bill ba kat bala ba kinyele ya kabar penkuj no ya ki outstanding bill joki kenang ba nakaliang jongi ka sinong ru iyo ya ke jingi tre rengkat lang bat kani ka office dan nakaliang jongi ka sinong ni ai tak jongi tu bat ka pakongsan ya ka bang karpat akan dikapor kalong ba ya uni youtuber ni ka channel ba udai ban ai jing sai mardor hapo kasiteyo lom komta nakaliang jongi ka sinong in sim ya karai ka dengan Nakaliang nga jong at buhay yung patang stability ni gamang institusyon
pada kecil kan ini baik baru 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 masih ngeterlang Afrika Singkota ada yang kecil kam nolak pada don Afrika Kota nak lagi cuma aku buai bahayung wasam banget ya ketika kam nomor bah hidup di bahayung cuma banget ya ketika cicak kan ban tan lanjut masih begini aja sisa lomba kali penguan akan dijual kam malu pengintip lomba kadang kita buat macam dari basuhan lo basuhan bah hamu pung lah pun hidung tentu like dari kata ka cepet shalom dari banding kan kono ngila ban grup dari suaman le ban simi kan kono karai ban supply jadi sosial media ada ban suara ke jipen baik kayak nyamar bah apa itu sino video dalam video biru rembak ban kita sekarang ini kalian kan juga pau dap di sini lengok kayak nyamar bah hidup di sosial media Iwan dan saya udah bisa namar bersutat ya kasnong hi namar berkata kasnong kabingisong kabingisa bersukong ba ide tanggi dong tu sudah kamdon jumut kain nanti lada dei ke basisya te habaka bor juga kasnong apa pun kasnong bulan uskasnong itu kata di fat di rumah di dalam apa juga kasnong so balik ini di jipen tahu ya apa juga kasnong ini kata ka kan kali buat kain wan mi ban friend banyak tai balik ya kan guna kakam ke bawah ke jaga jui setelah kita de harus siang ilas ngulongo namar ba sukeno ya kinom pumpai ban susung jui bagi di kinom tu jadi balik tu minum syak relay tu ba ngamanjur ya kata jingkran jung susung jui apa sitiu ba uni itu baru ba udah ban mi siapa activity lam na gupta sim na kau karai ke batangnya balik ya kini kakam nakaliang ujanga ngamdon ikut nonton masuk kena nonton ya no reno nanti nonton kadai lepas ni utam kabala kumno ini pai ban sung inam saya kan ni ban hakasin ke mana kong ngala sini kerai ba ini kai ni kadi ka leti juga kamba ban yo ya kajin syai katarai bau ni udah benuan kan map mardo film dapta nilai ya kam nakalian seperti Rainbow of Sound Music Academy kepadon hakasnong Maubri Ribhoy District ka music school kabaju pelong Shisian Chutiao Little Flower Higher Secondary School Maubri hakasngi sajan adu shpobaje men step adu saubaje janmin kapadiak sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyaus nam cheneng ki samla ya piru baro kilong kemilong kapa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang ka music hakane ka music school don chibot ki jingi kai kum ki gitar keyboard duitara ka bom ka sing ka drum Indian vocal western vocal but khasi vocal kane ka music school ko jupunya street performance bagi concert aman laus nam kum kadak ajing slore ki kena ki bawan puli hakane music school ti parlok baro wan nomor slam wan ban shem ka admission hakane music school Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai ndru yue ar nyau lai